Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ngam don man ong ni ya mentah ngam pat komen ni nama rong atrai ngi ki kor kubor menai bami pada ba long ka klem don kata kaji keren kam pat don kata kaji ya slok lang bat ki elected representative te ya katu nganam komen ni wanta long ngi kita bapo MDA fidon katu ka coordination committee mo ko baju ya keren ni jing long kom ka UDP ka syab kan ai kala don dem ka jing keren apa ka coordination committee committee dasot mang ong pi mentah ngangam la de ban jubab ne mentah ka UDP ngamar ba Pilayo iyo mana katu ka reaction, ka clarification naki ministers, natana wat naki Emily, tengam don ban komen ni, nganam keren Halor tu, namar bang iru ka statement ba ay nakaliam ko speaker badon burong jingi, rengkat nakaliam kuk nama budaya tak presiden nasko pun sakot meeting, aku beda berkatu isu, namar ba kumba lasi 4 don batik, kumba 4 don batik, kamtam MLA di partners kepada hapo ka government agam di government yung jing pet yung pi ai thai ga jing duna MDA ba penlong pat yakni ki alliance partner dang sen ko BJP ru pa betang de jing kwang ti ban mentami sa na ki dekat na leader jong ka UDP ai thai ga ba penlong ban yo kwang ti de ya ka sarkar MDA ka jing pet yung pi kata ngam nang man ong kumung nomor kalong emission lar kalong hakaturi kalong emission kumong pi naman itaw kana ka coordination committee but ngla keren no kata ko ngla percaya ka bede bat ka BJP naman ni keren pada bat ke MLA don ni kam don ke jing keren ni telong pi kita ki ngong pi ka pau ka immaturity lada pi ong sakom nungkong lakong nuru kenja pipi meeting jo kide banyesong rengkat ber party organization kenang ba dia share di issues then let's say na hadin la de kata kitu kila benora pada sekolah ni show mesti lane kat ka bade lane bani penduk yusef lo kap ya kata uti dan dengan mentana ngok bangong pi ngana ka daw ngam kwa ban komen ni kena isti bathok nang leng UDP nawar ba menang ayu kot bot kalau kutu di phil ba ba nang daw nganam komen ni ni gane ka jing tho stimo pyong komentom lagi ki ai ka daw boide ka kundum juga emisial pi kumui ni kinong ilam pi ba ka emisial ka feel sana kumno em ngam tip ya ka ni feel ya ka nga pa ban tip ka ka daw ni feel long pin ong ba feel tang nam ta ka lu chiding le ni pin ong ba feel ha kan ulti lu chiding ngong pi ni don ka ke problem kalau genuine problem kaba kini ki supplying company nomor kadon ka huge outstanding dia kata mau pilih keren lu dapat apa house lai labatai lu dapat house no senong tengah ngap ka bendang ya repeat yang itu juga